بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات Alamды жаратқан Аллах Таала мақтаулар, жаратқан Аллахым, өзіңнен жалбарып сұранарыбыз, жақсы амалдарды, өзің сүйген амалдарды қылуыны бізге барымызға насип еткін. Ва таркил мункарат, Аллахым, өзің шариатта тыю салған нәрселерден тыйылуды бізге насип еткін. Ва хуббул масакин, қолында жоқ жетім жесірлерді, жардыларды сүйіп, ошоларға жөлек болуын насип ет. Аллахумма барик лана фи арзақина ва барик лана фи. Allah'ım bizden rızkımızga bereke vergin. Rızkımızga bereke vergin ya Rabbel Alemin. Adalından rızk vergin. Allahümme bariknel halala varzukna fih. Allah'ım bizge halalından rızk verip adal rızkımızga bereke vergin. Allahümme ba'id beynena ve beynel harami kema ba'atta beynel mağribi vel maşrik. Allah'ım bizdi çıkış menen batışta alыс kılganday aramdan alыс kılgın. Урматтуу мусулман бир туугандар, эгер эсиңиздерде болсо, өткөн сабагыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чоң атасы Абу Талиб жана өмүр жолдошу Хадичени өткөндөн кийин кээ бир урууларга барып, Меккенин айланасындагы уруулардан башберек табап экенмин. Ушулар мага жөлөк болобу экен. Жөлөк болгондо эмне? Динге кызмат кылууда, динди жеткизүүдө, жамаат менен. Ким мага жөлөк болот деп издеп барган кезде көптөгөн инсандар кабыл кылган жок. Ошондо бир урууга барганда ал уруудун 3 лидери Мусанна, Магрур, Аддимат деген инсандарга барды. Аларга барган кезде Мусанна кескин түрдө эле сен айтканың жакшы, сага жөлөк болобузго, бирок сага фарстар, Персиянын императору ошолор сага каршы чыгат. Арабтарга кечириши мүмкүн, аларга кандай кылат экенбиз дегенде пайгамбар кайра келип туруп, эмне дейт? Бул дин толук. Ким кармаса, баардыгын кармайт, моосу болот, мунусу болбойт деген болбойт. Бирок силерден суранар, эгер Аллах Таала мага ийгилик берип, ошо силер айткан парстарды, перстерди да жеңе турган болсом, жардам бересиңерби дегенде Мусанна деген аксакал, ооба, ал кезде биз Аллах Таалага тасбih айтабыз. Biz de dindi kabul alabız deydi. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafat etkenden keyin, kaza bolgondan keyin Abu Bakr Sıddık'ın kezinde Abu Bakr Sıddık özünün askerlerin oşo perslerge karşı İslam dinine cihatga jönötkөн kezde ekinci bir asker ekinci jaktan kelip perslerge kol salıp jatkanyny көрөт. Алар ким экен деп Abu Bakr ошонун башчысын чакырса, o murda Peygamber hicrattan murda barıp жолуккан уруудун башчысы Мусанна. Peygamber'in жанына келгенде Мусанна Peygamber estağfurullah Hazreti Abu Bakr'ın canına kelgen kezde Abu Bakr Sıddık seni eğer Peygamber körgöndө kuvanmak deydi. Oşonda Musanna o Abu Bakr meni esiңdeminби? Meni estey alasınbı? Kim ekenimdi bildingmi dese jok. Esimde joksun degen kezde men Musannamın. Bizge barganda Peygamber menen keldin ele deydi da iýlayt. Iýlaganda emne dep iýlayt? Men Peygamberge kıyamatda kantip jolugamın. Sahaba bolboston Peygamber kaza bolgondan keyin andan imandı, İslamdı kabul aldım. Kıyamatda Peygamberin yüzüne kantip karaymın deydi. Oşonda sahabalık darajadan kalıp kettim, birok tabi'in boldum dedi. Oşonda men sözdü ayaktap jatıp, urmatlı musulman bir tuğan sen kantip karaysın, senin de bir dayarın var bu degen kezde toktotkan elem. Esiňizde oşonda toktadık bile. Andan ki Bismillahirrahmanirrahim. İsgav li gayrukum kema yesma'una ileykum. Biröwdü uqqula. Eger sözüňerdi ugzam desiňer. Süýleşүү madaniyati biröwdü da uga biliş gerek. Daim ele la emes. Kede ekinci adamdı da uga bilgin. Al kaydan faqala Suveyd wallahi haza afdal mimma ma'iya walakin ana rajul za'if. Peygamberga Suveyd degen, o Allah'ın elçisi sen alıp kelgen din jakşyrak eken. Peygamber Kur'an okup bergen kezde. Birok men aylam jok, bir beçara insanmın. Men qowmumda hiç kime kıla albayım, özüm gana dindi kabul alam dediler. Dimad minel Yemen. Munu da ötkön ekenmiz, bayağı jindi okugan dep ötkөндө men esiňizde bolsa, Dimad degen jin okugan bizde kasida hanдар televizorda emes çıkıp atat debedim bile. Esiňizde düştü? Munda ötkön ekenmiz.
Tufail degенди өттүк белеби? Абу Хурайранын уругудан болгон Tufail деген шайыр төкүм акын деп. Өткөнбүзбү? Кебирлер өткөн эмеспиз дейт. Пайгамбарга келген кезде кулагына пахта тыгып алып, эсибиздеби? Кийин ой энең сени жоготсун, сен акылдуусуң го бар укчу деп пайгамбардын эмесин уккандан кийин иманга келип өзүнүн коомуна айтып барат. Бирок эч ким иманга келбейт. Арасынан бир эле жигит Абу Хурайра деген пайгамбардын эң көп хадисин айткан, муну да өткөн экенбиз. Анда байатыл акабатыл ула, биринчи байат дегенде өткөнбүзбү? Биринчи пайгамбарга келип, Мадиналыктар келгенде пайгамбарга кол алышып, ант ичип, присяга кабыл алып кеткендери. Анда шу байатыл акабадан өтөт экенбиз. وكانت الأوس والخزرج في وقت حرب يبحثون عن شيء جديد وقد مات كبارهم فقرر النبي أن يعودوا بعد سنة لكي لا يعتقد الخزرج أن هذا النبي لهم وليس للأوس. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madinaga kelbesinden murda Madinada iki çoğun uruğu yaşaydılar. Birisi Aus degen, ikincisi Hazraç degen. Aus menen Hazraç arzuvagan nerselerden de uruşup ketediler. Uruşkanda jönle sögüşüp emес, kan tөгүүгө baratыlar. Aus menen Hazraç kээде at чабышта да Hazraçтын аты өтүп кетсе, Аустар ошону менен урушуп кетип, kan төгүүлөр болот эле. Арзубаган нерселерге урушуп кетет эле. Эмнеден десе, Мадина Мунавваранын айланасында еврейлер, яһудилер жашайт эле. Яһудилердин жасаган иши дайым кылыч, канжар, жаа, курак жарал жасайт эле да, ошо Аус менен Hazraçка сатып, арада фитнаны кылып коюп экөөнү уруштуруп, бүгүнгүндө кээ бир өнүккөн мамлекеттер ушундай эмени кылып коет дагы, жаңы өнүгүп келаткан мамлекеттердин эсебинен алар байып курал жарак сата берет. Түшүндүңбү? Еврейлер эзелттен ушундай. Яһудилер Мадинанын айланасында жашап алып, Аус менен Hazraçты дайым уруштуруп коет эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбар бардык аракеттер кылды. Ва фи ахир йаум фи Мина, мурда жахилияттын хажы болот эле. Жахилиятта хаж деген бүгүнкү хажга окшобостон ар бир адамдын, ар бир урудун өзүнүн кудайларына сыйынуу үчүн өзүнүн буттарына сыйынганы келет эле. Пайгамбар айлана чөйрөдө аракет кылды, эч кимди иманга келтире алган жок. Бирок аз адам болду. Мина деген бая шайтанга таш атап турган акыркы күн 3 күн болот өзү. Яржиул жамила буютум илля хуа. Кана ахиру ман яуд, пайгамбар эң акырда калат эле. Ва фи тарихи илтаqa би ситтати шабаб яхлиқуна инда ал-халлaq. Пайгамбарыбыз Минадан келе жатканда 6 жигит чачын алдырып жаткан жигиттерге жолукту. Өтүппүзбү? 6 чачын алып жаткан, чачтарын алдырып жаткан 6 жигитке жолукту. Алардын эң чоңу жаш улуусу 21 жашта экен. Кала лахум наби афалат таҗлисуна укаллимукум, пайгамбар баягы 6 жигитке келди. Кааласаңар бир аз отурсаңар сүйлөшсөк дейт. Кара. Дават жолунда эч үмүт үзбөш керек. Пайгамбар ар аракет кылып, ар бир мүмкүнчүлүктү аракет кылат да, 3 чачын алдырып жаткан жигитке алтоого келди, бир аз отургула сүйлөшөйүк деди. Фасами'у лаху фа ахбарахум ан рисала. Баягы алтоого отургуза пайгамбар дават кылгандан кийин өзүнүн дини жөнүндө жеткизди. Ва кара алейхимул Кур'ан, аларга Кур'ан окуп берди. Фатаажжабу, баягылар Кур'анга таң калды. Албетте таң кыласың. Мына бүгүн биз жүрөгүбүздө иман бар мусулман бир туугандарым бар, баарыңар эле ушул жерде. Жана мен бул жерге келиштен мурда ким эмеге барды? Тарых музейинде жарыш болду, Кудайыма шүгүр, бу Кыргызстан боюнча областтарда өтүп келди. Бүгүн жыйынтык жолчу финал десек болот. Тарых музейинде болду. Кыргызстандын 7 дубанында болду. Куранды жат билген балдар боюнча, Куранды 3төн 1-ни билгендер боюнча, Куранды кооз окугандар боюнча. Өткөндө мен Ошко барган кезде Ошто болуп жатты эле. Ошто биринчиликти алган бала, караң, дуа кылгыла, Аллахым дуаңарды кабыл кылсын. Ошто биринчиликти алган бала Абдурахман деген бала экен. 11 жашта экен. Куранды, Кур'ан Каримди моосунан баштап бул жерге чейин жат. Мен атамдын атын, фамилиямды, отчествомду кандай билсем, ал бала Куранды ошондой жаттаптыр. Эми Кудай Таала бергенин караң кандай. Эми иншалла жаштын тилеги болот. Силер да сураңыла. Мен кичинекей кезимде бир устазымды окуйт элем. Устазым айтат, мага биринчи Куранды окууду үйрөткөн устазым, Аллах өмүр берсин. Ал киши айтат, мен дейт бир жылдары илим алууга Бухарага барып окуйын дегенимде, элдин малын багат дем, койчулук кылат элем, поездга же автобуска да жол киреде таппай калганмын дейт. Анан ыйлап дейт, кой багып жүрүп ыйладым дейт. Аллах Таалага дуа кылдым. Аллахым мага бир бала берсең, балам şu автобустарда мен бара албаган Бухарасы барбы, Самарканды барбы, Ташкенти барбы, бекер жүрө турган болсун деп дуа кылдым дейт. Кийинчерээк
балдарының біреусі боксер болды. Анан ошо боксер болып дайыма тияғы Азербайжанға, тияғы Украинаға, тияғы Россияға, башкаларга дайыма барат эле, бекер барып жүрөт. Анан бир күн айтты, тилек жаш балдар тилек кылгыла, тилегиңерди Кудайым берет. Мен ошондо илим издесин деппин, бекер жүрсүн деппин, мана бекер жүрүп атат, бирок илим издеген жок. Анан мен буну айтайын дегеним, жанагы Меккеде Масжиди Харамдын имамы Абдурахман Судейс деген бар. Абдурахман Судейс ушундай намазды окуганда, мисалы, Кур'ан-ы Керимде кээ-бир өтө узун созула турган аяттар бар. Мисалы, «Валаддаллин». Бул бир эле менин окуганым. Бирок кээ-бир аяттарда 6 аят, 8 аят күчүң жеткенче эме боло турган эмелер бар. Судейс ошонтип окуган кезде кээде Каабада турсаң, Кааба көтөрүлгөндөй болуп кетет. Өтө кооз үнү да, Аллахым берген, ушундай кооз окуйт. Үнү да өтө таза. Ошондо биздин Кыргызстандан барган ажылардын бирөөсү, бир эжебиз боюнда бар экен. Анан ыйлайт. Кээде Кур'андын маанисиге түшүнбөсөң да ыйлайсың да, туруп кандай таасирлүү. Жанагы эне ыйлайт дагы, эже ыйлагандан кийин сурайт, бул ким, имамдын аты ким десе, Абдурахман дейт. Анан ошол жерде колун көтөрүп, Аллахым, ушу боюмдагы бала төрөлсө уул болсун. Ушу кишиге окшоп Кур'ан жаттасын. Аллахым, мен сага сөз берем, баламдын атын Абдурахман коем деген экен. Бул бала жаттаганыга 2 жыл болуптур. 2 жылдан бери эмеге өтүп атыптыр. Рамазан айында хатымга. Быйыл ошо Ош областы боюнча 1-чиликти алды. Абдурахман деген 11 жаштагы бала. Республика деңгээлиге келгенде 2-чи орун болуп калды. Муну караң. Андан кийин дагы бир өзгөчөлүгү, бүгүн мен отурам, мындай эме кылып карасам, Куранды толук жаттагандардын арасында Максимов деген бала турат. Атына Мухаммад коюптур. Максимов нени айтып атат сиздерге? Анан чыкты бир маалда Максимов деп калды. Мен башка жерге кетишим керек, Максимовду көрүп калганда мен шуну Кур'атын окумайынча кетпейм деп күтүп отурдум. Бир маалда Максимов чыкты, действительно орус бала экен. Куранды толук жат боюнча конкурска катышты. 3-чүнү алдыбы, 2-чүнү алдыбы? 3-чүнү алды, 3-чү орунду алды. 2-ни алды. Жанагы бала 3-тө алып тур Абдурахман. Мен айтайын деген, урматтуу мусулман бир тууган, дуа кылгыла. Кур'ан-ы Керим ушундай муъжиза, Аллахтын сөзү. Ниет кылып койгула иншалла. Кудай мен да балам болсо Кур'ан жаттасын, Кур'анга кызмат кылсын. Аллах тилегиңерди берет иншалла. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аларга Кур'ан окуп берди. Фатаажабу, Кур'анга таң калды. Албетте таң каласың. Ва кала инна хаза хуан наби ахир заман. Кийин жанагы 6 жигит айтты, ахыр замандын пайгамбары ушул экен деди. Яһудилер Мадинада дайым Аус менен Хазражга айтат эле, шашпай тургула. Биздин Тавратта, Инжилде хабары келген, бизден дагы бир пайгамбар чыгат. Ошо пайгамбар чыкканда силерге сазайыңарды беребиз дейт эле да. Дайыма Аус менен Хазраждарга яһудилер, еврейлер өзүнөн башкаларга карап туруп, ал шашпагыла. Дагы бир пайгамбар чыгат келечекте. Тавратта, Инжилде жазылган, ошо бизден чыгат. Ошол чыккан кезде силер менен эсептешебиз деп дайым эме кылат эле. Эми пайгамбарыбызга жанагы Аус менен Хазраждан болгон 6 жигит пайгамбарды кайсы жерде көрдү? Хажга келген кезде, алтоо чач алып турган кезде пайгамбарды көрүп, Бани Исраил, яһудилер, жүүттөр уада кылган пайгамбар ушул экен деди да, алтоо тең иманга келди. Байат лакабатул ула деген биринчи келишим, биринчи сөз берүү. Ва канат Аус вал Хазраж фи вактил харб ябхасун ан шей жадид. Аус менен Хазраж дайым жаңы бир пайгамбар бизден кеп калабы, бизден чыкса экен. Шу яһудилерден эмес, бизден чыкса деп жаңы бир нерсени издейт эле. Вакад мата кибарум, алардын чоңдору пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийинки жыл келгиле деди. Хазраж анна хаза наби лахум ва лайса лил аус. Ал жанагы алтоо тең аустардан экен да. Кийинки жыл келгенде Хазраждардан да наркы уруудан да алып келгиле. Азыр алтооңо тең мен эме кылсам дагы тиги урууга бар биз эме болдук биринчи деп ойлобосун. Пайгамбар биздики деп айтпасын. Кийинки жыл келгенде наркы уруудан да балдарды ээрчип келесиңер деди. Ва нияту махум аус. Аустарда ва асбаху фи санна сания 12 шахсан 8 минал хазра ва 4 минал аус. Кийинки жылы хаж кезинде 12 адам келди. Бая 6 эле, дагы 6 адам кошулуп тур. 8и Хазраждан, 4-өө Аус деген уруудан. Жакшы билип алга, ислам тарыхында Мадинада Аус жана Хазраж деген 2 чоң уруу. 8и Хазраждан, 4-өөсү Аустан. Иттафаку ва жау мин дуни хилаф лил ваад. Пайгамбарга алтоо сөз берип кеткен беде, 1 жылдан кийин 12 болуп келди. Уадасында турду. Кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга
байат берді. Байатқа көңіл бұрасыз, байат деген ант ичүү. Пайғамбардың қолын қармағанда бүгін айтады ғой, конституцияны бұзбастан, еліме, жеріме, коррупцияма қылбастан қызмат қылам, жақсы закон қабыл алам, башқа дейді. Бұлар емне дейді? Бірінші, ла тушрику биллахи шейан. Аллах Тааланың барлығына бірлігіне ширк келтірбеймін, жалғыз Құдайға сыйынам. Ла тасрику, ұрлық қылбаймын. Ла тазну, зина қылбаймын. Арам барбаймын. Ашыға қошып қойыш керек та, саунаға барбаймын деген. Ла тақтулу ауладакум, балдарыңарды қорқыныштан бағалбай қалам деп өлтірбеймін. Ла тақтуна би бухтан, біреуге құрдомат қылбаймын. Паланчаны жеп қойды, мұны жеп қойды, құрдомат болып атпай. Құрдомат қылбаймын. Ла тақтуна би ла таасуна фи ма'руф, пайғамбардың еме сөз алып атады. Неге бірінші? Аллаға ширк келтірбейсіңер, ұрлық қылбайсыңар, зина қылбайсыңар, балдарыңарды өлтірбейсіңер, біреуге құрдомат қылбайсыңар, жана мен бұйрық берген нәрседе атқарбаймын деп қойбайсыңар. Мен бұйрығымды барлығын атқарасыңар. Лимаза хазигил масаил биддабт. Эмне үчүн бул нерсе? Биринчи, Аллага ширк келбейтир, урлук кылбагандык, зина кылбагандык, бала өлтүрбөгөндүк, курдомат кылбагандык. Алтынчысы, пайгамбардын туура ишке буйрган кезде мойну жогондук кылбастан аткарасыңар деген. Эмне үчүн? Лианнал мужтама яхтаж ила хазил каваид. Себеп коомчулук ушул нерселерге муктаж экен. Коом эмнеге муктаж экен? Факад кана мужтамаан тасуду фихи сирка. Себеп ал коомчулукта ошол кезде пайгамбар болбостон мурда коомдун арасында урлук көп экен. Бизде барбы? Урлук көп. Вал катл, өлтүрүү, бири-биринин артынан канча адам өлүп кетти. Фала буддан юбайюхум ала ма яхтажул мужтама. Ошондуктан коом муктаж болгон нерседе коомдогу жаман нерселерди аткарбагандыкка сөз бериш керек экен. Валайса алал китал. Бири-бирибиз менен урушпайбыз, бөлүнбөйбүз. Ва хазиги рисала ила дуат ва риджалид-дин. Бул пайгамбардын сөз алганы, бүгүн бирөөдөн да сөз алсаң, ошо коомдогу жаман нерселерден сөз алышың керек. Бул ар бир дават кылам деген инсандарга, ар бир мекенди көтөрөм деген инсандарга бул бир сабак экен. Экинчи. Каллимул мустахазба зуруфил халия. Коомго сүйлөгөн кезде коомдун ошо башындагы көйгөйлүү маселеге коомго керектүү нерсени сүйлөп үйрөн дейт. Бүгүн коомдо кыйналып атса, ишчиздик болсо, башка болсо сен келип алып Япониянын эмесин сүйлөп отурсаң болбойт. Сумма арсала маахум Мусаб ва амарахум ан яржиу фи санна сания. 12синен сөз алдыбы, 4-өө кимден? Аустан, 8-и Хазрачтан. Кийин 12син жөнөткөндөн кийин пайгамбар 12сиге Мусаб ибн Умайр деген сахабаны кошуп жөнөттү. Мусаб ислам тарыхында эң биринчи посол, эң биринчи элчи. Мусаб бираз динди үйрөнгөн, пайгамбардан жакшы эмени билгенден кийин, сен муну менен бирге барасың дагы Мадинада адамдарды дават кылып 1 жылдан кийин келесиң деп сөз алды. Канчага даватка жөнөттү? Мусаб ибн Умайр ушундай жигит экен. Мусаб ушундай көчөлөрдө жүргөн кезде Мусаб өткөндөн кийин 5 минуттан кийин келсең да жипар жити буркурап турчу экен. Өтө таза кийинген, байлыгы бар, өтө назик жигит экен. Ошондой эрке байдын колунда эме болгон, колдонгон атырлары эң баалуу, жипар жуттуу инсан мекенин жерин таштап туруп кетти. Азыр дин үчүн сени мисалы ат башыга бар десе барасыңбы? Кээ бир айтат, жок, айтты кандай, ысык суу жок, муздак суу жок, душ жок. Эмне? Мусаб ибн Умайр андай деген жок. Мусаб ибн Умайр бардык нерсени таштап кетти. Мусаб ибн Умайр кээде Меккенин жолунда жүргөндө 1 сааттан кийин, жарым сааттан кийин келсең, Мусабтын жытынын билчү экенсиң. Ушундай жигит. Болгону канча жашта? 18ге жетип жетпеген бала. Кетти. Ва кана аввал сафир фил ислам, исламдагы эң биринчи посол экен. Фа акама Мусаб би байт Асад ибн Зурара, барганда Асад ибн Зурара деген кишинин үйүндө квартирант болуп турду. Ва кана Асад хазражиян, Асад болсо Хазраж деген уруудан экен. Ясилу рахимаху ва ауладаху халатаху мин ал-Аус. Асадтын тайежелери, энесинин бир туугандары Хазражга турмушка чыккан экен. Ауска. Ва хазара сайидан мин ал-Аус вал Хазраж. Аус менен Хазраждын эки аксакалы келди. Хума, ал эки аксакалдын бирөөсүнүн аты Асияд ибн Худайр, экинчиси Саад ибн Муаз деген сахаба. Мусабга келди. Факала ла Асад: "Завид ал-ихлас, жаака сайидул кавм." Келгенде, коомдун уруусу келди. Коомдун bir uruğudun aksakalı geldi. İhlasını kuvvet, başkaca kavul al dedi. Vadara beynehum el-hivar Hazreti Mus'ab ibn Umayr men söyleşti. Fa aslama Asiyad
biraz süйлöшкөндө birinci kelgende bul ekөө kılıçın көтөрүp keldi. Жаш бала келип алып биздин элди эмне деп бузуп атат. Анда келгенде айтты, келиңиздер, отуруң. Эгер менин bir сөзүм жаман болсо, жамандыкка чакырсам, менин мойнум даяр. Бирок уккула dedi birinci. Балким силерге жакшы кабыл алгыла, эгер силерге каршы элди буза турган сөзүм болсо, менин мойнумду басаңар, мен даярмын dedi. Эки аксакалды отургузгандан кийин Мусаб ибн Умайр аларга Кур'ан окуп берди, дават кылгандан кийин экөө тең мусулман болду. Faqala laha an taghtasil wa talbis siyabak kayfa aslim? Kanti musulman bolam dediler, barıp gusul kıl dediler. Gusul degen nerseni bilesinger ha? Jaşlar көбүбүз билбейбиz. Gusul degen nerse baragатка жеткенден кийин кээде төшөгүңдү булгап коесуң. Анда чыгыш керек да, gusul деген биринчи ошо najasat болгон жерди тазалап жуасың. Андан кийин дарат аласың. Дарат алгандан кийин оозуңду 3 марта гар чайкайсың. Андан мурдуңа 3 жолу ачышканга суу аласың. Андан бардык денеңди жуулгандан кийин анан таза болосуң. Гусул кыла элек кезде жунуп болуп каласың. Кур'ан кармаган мүмкүн эмес, мешитке кирүү мүмкүн эмес. Ошондой эле эркектер аял заты менен өзүнүн өмүр жолдошу менен никестеги аял менен жаткандан кийин да гусул албетте болуш керек. Чүнктү аялдар этек кири келгенден кийин гусул кылыш керек. Гусул дегенде кээде башка динден исламды кабыл алган кезде да мусулманчылык үчүн гусул кылыш керек. Себеп гусул гусул кыла элек кезиңде сен najasat болуп эсептелесиң. Najasat деген нерсе, мисалы мына таптаза. Мойтке бир баланын сийдиги тийип калса, же арак тамып калса, ошону najasat дейт, бейнамаз дейт. Кийимиңди мана азыр таза да, 3 жолу жуулгандан кийин кийимди намазы кийим деп коет. Намаз окуудун бир шарты, намаз окуй турган жер таза болуш керек, кийимиң таза болуш керек. Кийимиңе балаң сийип койсо, же арактагы najasat тамып калса, же кан жугуп калса, ал кийимди бенамаз дейт. Не дейт экен? Бенамаз деген сөз не деген сөз? Намаз окубагандарды да бенамаз дейт. Не дейт экен? Намаз окубагандарды бенамаз дейт. Себеп олар денесиге, кийимиге тамызып жүрө берет. Шпатлевканы сүртүп алып жүрө берет. Жуубайт, гусул кылбайт. Ошондуктан бенамаз дейт. Барып гусул кыласың деди. Ва талбис сиябака, кийин таза кийимиңди кийесиң да, ва ташхад, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммад расул келме келтиресиң, ва тусалли ракатайн 2 ракат намаз окуйсуң. Болду. Ошо исламга кирүүң болду. Кала Асад ин аслама Саад фасатаслам ал-кабила. Асад эле мусулман болсо, уруу барды мусулмандар болот деди. Бардыгы мусулман болду. Өткөн сабактан пайдалануу. Биринчи, ла лил яс, үмүтсүздүккө жол жок. Не экен? Жигиттер, үмүтсүздүккө жол бербейбиз. Үмүтүбүз иншалла кээде отуруп алып, Кыргызстан оңолобу экен, кандай болот? Оңолот иншалла. Сиздерде динди сүйгөн, мекенди сүйгөн, элди сүйгөн, жерди сүйгөн инсандар бар, оңолобуз иншалла. Үмүтсүздүккө жол бербеш керек. Алланын рахматынан үмүттү үзбеш керек. Экинчиси, ан-назафа вал ахлак мин ракаиз ислам. Экинчи өткөн сабактардан алына турган нерсе тазалык, адеп, ахлактуулук исламдын эң көңүл бурган нерсеси. Ислам динибиздин эң негизги көңүл бурган нерсеси тазалык, адеп, ахлактуулук. Улууду урмат кылабыз, кичүүдү зат кылабыз, ата-энени сыйлайбыз, колу кошунаны сыйлайбыз. Чүнктү? Үчүнчү, ад-дин лейса салат ва сиям факат. Динибиз намаз, ороза эле менен чектелип калбайт. Дин намаз, ороза эле эмес. Бал тахтид, динде да план болуш керек. Ва илим алыш керек. Вал амал, жана алган илимиңе амал кылыш керек. Планда эмне? Бүгүн намаз окудум болду эмес. Эртең Кудайым буйрса университетке барган кезде баягы досум жакшыраак, ошо досумду намазга чакырам. Кудайым буйрса эртең могу досум насыбай чегет. Ошо насыбайдан арылтатам. Паланчандай. Кудай буйрса тигини арактан токтотом. Планың башкаң өзүңө жараша умтулуп аракет кылыш керек. Паланчы урлук кылат, казиного барат, ошону тосом. Аллах жолунда ошого жардам берем. Байат лакабатул кубра, бул жана биринчи пайгамбар 12 адам менен келишим болду. Ал кичинекей келишим дейт. Экинчиси чоң келишим. Эми чоң келишимге келдик. Байат лакабатул кубра, чоң келишим. Бадан бада Мусаб ибн Умайр якуму бидауриhi дa'ва ila an aslama Саад ибн Муаз ва Асад ибн Худайр. Мусаб ибн Умайр биринчи посол дават кылгандан кийин Саад ибн Муаз, Усайд ибн Худайр бардык аксагалдар мусулман болду. Хатта гада ла южад фил Мадина бейтин илля вахид афрадихи муслим. Кала берсе Мадинада бир да үй калган жок, ар бир үйдө жок дегенде
her bir üydün bir müçösü je iki müçösü musulman boldu. Kança wagtda? Özüңөрgө suroo bергilечи. Bul 1 yıl. Sen tuğulganından beri musulmansın. Sen kimdi namaz okuta bildin? Kimdi araktan tosa bildin? Kimdi uruluktan tıydın? Kimdi kazinodan tıydın? Kimdi kumardan tıydın? Kartözlükten tıydın? Başkadan. 1 yılın içinde Madina'da bir de uyu kalgan yok. Her bir uyda yok degende je kızı, je balası, je kuyusu birisi musulman. Raculun aven ve atufl. Je kişi, je aksakal, je yaş bala, je karıgan. Fantaşar fil Madina. Madina'da İslam tarqalıp ketdi. Peygamber kelele kalı. Al-yevme izan huwa sannasaniye aşara min bi'sat rasul. Peygamberlik misyasının 12. yılı. Peygamber dağı Mekke'den köçelek. Peygamber kaç yıl köçkün? 13. yıl. 13 yıl Mekke'de, 10 yıl Madina'da olgan. 12. yıl Peygamber Madina'ga barelek. Peygamber'in birinci pasol işteppi. Tünükün hareket kıldı. Her bir üge İslam jetkizdi. Vakaya ma qabla ve asna'il ijtima'il bay'a. Emi oşo 12. yılı körök bolup keledi. Oşo okuyalar kanday bolgon? Bir salavat aytabız. Mekke'den Madina'ga çeyinki yol 500 kilometre. Al kezde taksi yok, poyuz yok, samolyot yok. Tö menen, eşek menen jo. İttefakar Rasul ma'a Mus'ab ibn Umayr fi sene saniye 10 min bi'sa alan ya'ti bi vafdin kebir min allazina aslamu min ahli'l Madina li muqawmet fi mevsimil hac. Peygamber Mus'ab kaytdı. Bu yılki hacda Madina'dan musulman bolgon en ulu liderlerini, akıllı insanları da alıp gelesin. Alar menen jolugam kelişim bolot dedi. Peygamber özü bar elek. Madina'dagı musulman bolgon akıllı, danışman insanları da alıp gelesin dedi. Rakkazal Habib ala mevsimil hac. Peygamber emne üçün hac kezdi alıp gelesin dedi. Ha? Bir salavat aytılar. Karap dur. Anda musulman dile yok anca. Peygamber hac mezgilinde alıp gelesin degeni واستفاد منه موسم الحج الذي تعتبر قريش عبادته. Al kezde bul al hac İslam dininin hacı emes, İslamdan murdağı cahiliyat, taşkasıyını, otkosuyunu, başkasıyını haclar. Biroq oşol kezde elder köp tottulaw, oşo köpçülüktün arasında kelgende peygamber faydalanış gerek, bildirbesden. Rasulullah lem yaqul hada mevsimil kuffar. Peygamber bul kafirlardan çoğuluşu degen yok. Kafirlardan çoğuluşundan da faydalanır deken, he? Meyette biri tuğulgan günü kılıp dur, meni çakırıp dur, barayım mı, barbayım mı diyor. Barıp eğer oşonun içimdikinden başkadan tıy alsan, bar, moment. Dostların gelgen oşol jerde sen, arak deyim degende Allah degenge özgörtü ver. O şeytki var, davat kıl alsan, tasirlenip emez, tasir berebilsen hareket kıl. La şa'ne li bihi bel istefade minhu. Men ne kılam bu kafirlardan bayramın kafirlardan emesi degen yok. Oşonan peygamber faydalanı için musulmanlar da ap gel dedi. Peygamber belki sağa beringen her bir mümkünçülüktü o şeyetten iyilikке jönöy turgan toçka kılıp al. Baya startta. O şeyetten çurkaysın. Kaysı mümkünçülük bolsa oşol жерден пайдаланда özüңдүн start ala turgan jerin kılıp al. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qarang, qaida fi ilmil idara taqul. El başkaruçuluk iliminde bir formula var eken da. Mekemede başkaruçuluktun iliminde bir formula var. Her formula bilgin herkese bir salavat. İnna alel ferd an yadrusal vada allazi yujad aleyhi. Her bir adam, her bir başkaruçu kaysi jerge bir aile hökümeti boldun bu, bir mekemeye geldin mi? Oşol jerdin içki nersesini toluk үйрөнүp çıkış gereken. İzildep. İzildep çıkkandan ki ve yuhavil fursa sagira el mutaha ila nuktatul kuvvel kabira. Oşol nerseni үйrөнүp бүткөндөн кийин сага берилген birinci bir toçkada 1 minutluk mümkünçülüktü kelечектеги эң чоң ийгиликке жете турган стартны эме кылып ал дейт. Баштай турган точка кыл дейт. Haulay humut najihun. Kimde kim oşol kelgen жерде жакшы үйрөнгөндөн кийин ага берилген mümkünçülüktен пайдаланып, oşol mümkünçülüктен өзгө чоң нерсе кылып ала турган адам дайым ийгиликке жеткен инсандар ошондой болот экен. Келип алып эскилер антты 20 жылдан бери этти. Андай başkalardan eğer sen iyilikli bolsan murdağıların kemçiligini aytpa. El özü bağlap alat. Sen akırın işingdi kılaver. Ananı ayta otursak 15 yıl alayına 20 yıl ayta versen ayta veresin de. Erten жаңы çıksa bular da aytat. Sen özün kızmatыңды kıl, özüңdü korsat. El keyin bağlap alat. Tigilerдің kemçiligini ayta oturuver. Faca ahlul Medine hilal mevsimil hac bi vafdin kabir. Hacılar
hac кезінде Madinadan өте көп келді. Asbaha muslimul Madina fi muntahal quwwa. Madinada musulmanдар өте күшке ие болып қалды. Madinaның әр бір үйінде мұсылман барды. Kama tuakkidu taqarir Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr келбестен пайғамбарға ат жөнөттү. Кантип ат жөнөттү? Madinada эмне болду? Кайсы үйдө кандай мусулман бар, ким бай, кимдин колунда ким акылдуу, ким шайыр, бардыгыны отчеттор жөнөттү. Кара. Кандай данышман. Wa bizalika maw'idul liqa wa kana adadul kabiran келе турган, жолуга турган убакыт кылды. 75 шахсан 75 адам бар экен. Канча киши келиптир? Былтыры канча эле? 75 киши. Qad ta'allama bihi Quraysh illa annahu sayataq Qurayşlar bildi аларды мусулман болгон. Бирок пайгамбар буларга өтө так жакшынака бир план түздү. Этияттан жолугуп билинбей калыш үчүн. لأنه لو تسرب إلى قريش خبر أن الرسول والمسلم يستعدون للحجرة. Eğer Qurayşlarga пайгамбар ошо 75 мусулман менен чогулуп, алар менен договор кылып пайгамбардан Мадинага кетерин билсе, булар ошону бешигинде талкылап жок кылмак. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам план ишке ашпай калат эле да. Туурабы? Lakin Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem fala zarur lil muqabala izan illa anna al-ijtima' kana zaruri. Bирок чогулуш керек пайгамбар. Мусулмандар менен чогулуш керек. Min ajli ittifaq эмне үчүн чогулуш керек? Алар менен келишиш керек. Эмки жыл мен келем. Келгенде кандай жардам бересиңер? Эмне сөз бересиңер? Алар менен келишпестен пайгамбар буйрук берсе болобу эле? Мен эмки жыл келем, даярданып тургула деп приказ берсе болобу эле? Пайгамбар андай адам эмес эле. Кара. Lakin alam yakun mumkinan an yasur lahum. La budda lam yakun zalika abadan uslubur rasul. Paygambardın ыкмасы эч качан буйрук менен аткарбайт экен. Wa uslubu an yajlisa ila nas. Paygамбар дайым адамдар менен отурат, сүйлөшөт. Wa yunaqishun. Paygамбар адамдар менен талкууланат, аларга өзүнүн пикирин берет, адамдардын пикирин угат да ортодо жакшы пикирге жыйынтыкка келет. Wa sayatul 75 wasata qafila 75 адам келди. Алар 75 адам жолда келе жаткан кезде Мадинадан келгенде кафирлар да барды. Туурабы? Бирок мен мусулманмын, мен кафирмин деп кошулган жок. Үн чыкпай келет топтун арасында. Ар ким өзүнүн максатын билет. Мусаб ибн Умайр ушундай даярдаган, кафирлар менен башкалар менен андан 500 адам, 600 адам келатат, 75 мусулман. ولم يحدث أي شجار بينهم طيلة 500 كيلومتر. 500 kilometrin arasında elestет, Жаллабаттан бул жерге жеткенге чейин жөө, арада эч бир тартыш талаш болгон жок. Минат тарих байнал Мадина. Бал асара эмне үчүн бүгүнкү күндө эгер шончо бассаң, кээде урушуп кетесиң. Намаз окубайсыңбы? Дарат албайсыңбы? Башка кылбайсыңбы? Балки мусулмандар өзүнүн адеп ахлакы менен дават да кылган жок. Өзүнүн мамилеси менен, улуу мүнөзү менен, аларды кандай сыйлагандыгы менен жолда алардын көптөрү мусулман болуп кетти. Бал асара рaqi ахлакыл муслими фи салатихи намазында алар менен ва кана минхум раис вафт Хажиж Барра ибн Ма'рур деген аксакал мусулмандардын жогорку адеп ахлакынан таасирленип мусулман болду. Ва хува ражулун ажуз фавqa 70 am 75тен өтүп калган аксакал экен. Бүгүн 70теги аксакалды эме кылыш өтө кыйын. Ал коммунисттик партиянын эмесиге сугарылып калган. Догма. Өзгөрбөйт ал. Өтө кыйын. Бирок жакшы мамиле менен аракет кылсаң, кээ бирлер айтат, мен атама эме ондай кылып атам. Сен канча жолу сажда кылып ыйладың, Кудайдан сурандыңбы? Жаратканга жалбарып, сенин жай намазың өл болдубу? Көз жаш менен. Дуа кылдыңбы? Баарын кылдым болот дейт. Дуа кылган жоксуңбу? Канча жол дуа кылдың? 2 жол кылып койдуңбу? Wa yu'minu rajul zu makana muhimma wa huwa sayyidina Abdullah ibn Amr ibn Hiram. Abdullah ibn Amr ibn Hiram деген эң дагы бир улуу инсан мусулман болду. Allazi kana ma wafd Hajij, bular hacılar менен биргеликте. Wa khilala tariq jalasa ma'hu sayyidina Ka'b. Жолда келе жатып жаңы аксакал менен Ka'b ibn Malik деген отурду. Аксакалдын жанына келип отурду дагы айтты: "Ya Aba Jabir, o Jabirдин атасы. Wallahi ajaban lak. Мен сизге таң калам" деди. Аксакалга не деп атат? Аксакал, мен сизге таң калам. Wallahi naqsha alayka. Аксакал, мен сиздин келечегиңизден да корком. Дават кылышын жолун кара. Сизге таң калам. Сиздин келечегиңизди ойлогондо корком. Антакуна гадан хатабан линнар. Эртең күнүңүз өтсө, шунча бала тарбия кылыңыз, байлыгы болду, башка болду. Дозок отун болуп каласызбы? Wa innaka wallahi sayyidina wa azimuna. Siz bizdin uluğuz, sүйүктүүбүз, жол башчыбыз, wa sahibul khuluq. Өтө адеп ахлактуусуз, бизге адеп ахлак үйрөткөнсүз. Wa habbun nas ilayna. Бизге эң сүйүктүү аксакалсыз сиз.
Айылдың ақсақалысыз, айылда бары сізді сыйлайды, сүйеді. Фандахаш Абдулла ибн Амр ақсақал таң қалды. Оса Каб, о Малик, емне олды ұмытып қалдың деді. Ақсақал сұрады. Вақалы лаху, мәл амры, өзім не ол отады, не келе мұндайды отасын деді. Фаарыз алейхи сайидна Каб, Каб, мұсылман болбайсыз бұл деді. Ақырғы дин келді. Аллах Таала ақыретіңізді құтқарың деді. Фааслама бизалик иснан, кейін бұл кіші мұсылман болды. Ансар фи хадил вафд уъту дарсайын. Ансарлар ушул нәрседе екі сабақ берді. Бірінші қараң. Хазихи рисала лил интибаж. Бұл өткен сабақтан алына тұрған екі нәрсе бар екен. Bir salavat ayetli ayet vereyim. Birincisi. Risalet l'incimac fil mujtema ve adamul uzla ve lana fi rasulina ve ahulay muslimin fi vaftil hacic usra ve hasana. Müslümanlar daim biz qavmdun har bir tarmağa aralashishimiz kerak. Bular dindi bilbeydi, bular tengirçi, bular falançı debe. Aralaş, içine kir. Bir tuğandarın, mekendeşlerin, paygambardın tarbiya kılgan Musab'tar oşantı mı? Emne üçün sen bölünüyorsun? Hiç kaçan qavmdan bölünbe. Qavmdan özünçe bölünüp çıkıp ketpe. Ekinci, al-ahlak. Ekinci mesele aralashkanыңda da en çoğuru adep ahlak eğisi bolgun. Kalp aytpa. Vadangda tur. Tak adam bol. Mesele hammuha muslimun ve rakaz alal ibada. Qarang, adep ahlak degen nerseni musulmandar köngül burbastan ibadatqa köp berilip ketkenler var. Maşallah namaz, orozo bar jayında ahlakta yok, nöl. Namaz, orozo bar jayında. Bирок кол кошна менен мамиле начар. Адеп аhlakta башкада нөл болуп калган. Мусулмандар ибадатка көңүл, жумага барат, айтка чыгат, башка кылат. Таразыда бирөө демеканды алдап коет. Мусулмандар бүгүнкү күндө көп мусулмандар ибадатка көңүл бурганда аhlak, улуу урмат кылуу, кичиүдү зат кылуу, мекенди сүйүү, башка кылуу бул нерселерге көңүл бурбай койгон. Жанагыдан алына турган сабак. Мананы караңылар, пайгамбар кандай саясатчы болгонун билесиңер. Bir салават айткылайды. Пайгамбар ошол келген делегациянын өкүлү менен жолугушуусу. Васалаллаху ила Макка, васала. Алар Меккеге жетти. Хажат карып атат. Аввал мен кабала Расул Мусаб ибн Умайр, пайгамбар биринчи ким менен жолукту? Пайгамбар о менин мусулмандарым келди, о бир туугандар келди, бурадарлар келди деп жүгүрүп барган жок. Пайгамбар Мусаб ибн Умайр деген өзүнүн жөнөткөн элчиси менен жолукту. Вазали ли кадмир Расул тaqrir mufassilan al Mus'ab келип пайгамбарга полный отчет берди. Ким кандай бардык нерсе Мадина жөнүндө. Ал-awda' al-ijtimai, Мадинанын коомчулукта общество кандай, саясий жактан кандай, экономика жактан кандай, дин жактан кандай, адеп ахлак жактан кандай, географиялык туткан орду кандай, аскери күчтөрү кандай, ал жерде эң таркалган нерсе, проблемалар эмнеде, бардык нерсени үйрөндү. Kullul mu'tayat vada'aha Mus'ab ibn Umayr bayna yaday Rasul. Mus'ab ibn Umayr keldi dagı bardığını paygambardın aldına koydu. Bugün bir elçi oşantılabı. Qarang. Mus'ab ibn Umayr bir yıl elçilik kıldı. Paygambarga kelip ekonomika jaktan, sayasi jaktan, askeri jaktan, ahlak jaktan, başka jaktan qoom dajı kaysa adepti jakşı görüyor, bularga kantip jagınat degendi bilet. Kebirler öte emede qaragılar. Biz kırgızlar kede söz erişmebиз. Keçiresingер? Men de kırgızmı, bирок мындай да. Mana баягы айт намаз окуйбуз го, майданда. Келгенде мусулмандар кээ бир нерсеге көңүл бурбайт. Түрктүн элчилигинен келет, куттуктап кетет. Ирандык келет. Холи шимочу турас деп которуп коет, ончо таасири жок. Ана американецтер келет дагы. Мындай баштаганда эле сиздерди орозда айт менен куттуктаймын дейт. Кыргыз баары көңүл буруп калат. Ошо bir söz менен сен жүрөгүңө кирип алат. Туурабы? Кара, булар кандай иштейт? Кандай көңүл бурат эмнеге? Ушул калкка канткенде жагынам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга да Мус'аб ибн Умайр Мадина жөнүндө баарын айтып берди. Андан кийин караң. Вадаху Мус'аб ибн Умайр сумма бa'da zalik talaba ar-rasul min al-Mus'ab ibn Umайr an yahdura ar-ra'is wafd al-hajiz liqabihi. Andan kийин сенин бардагын ошол келген 75 мусулмандын арасындагы эң чоңу аксакалын алардын жетекчисин алып кел мага деди. Фахазалар Барра ибн Ма'рур деген келди. Барра ибн Ма'рур менен bir жигит бар экен жанында. Bir салават айтыла таң каласыңар. Барра ибн Ма'рур менен bir жигит келди. Ошол жигит ошол кездеги анын пресс катчысы болуп эсептелет экен.
Elестетсең 14 кылым мурда пресс катчысы бар екен. Массалык маалымат каражаттары менен иштеген. Барра ибн Марур деген аксакал менен Вафтул Хадис Саад ибн Малик. Мунун аты ким экен? Саад ибн Малик кандай десе, ва хуа шаир, ошол төкмө акын экен ал. Илгери пресс катчылар төкмө акында элдин эмесин бир карап туруп та айтып берет. Же көрүп алгандан кийин аяка барып айтып берет. Ошентип таркатканда, туурабы? Пресс катчы ордунда дейт. Бул Саад ибн Малик ва хуа шаир. Ва би масатиб ахли al-i'lam fi zalika, ошол кездеги пресс катчы ордундагы адам бул. Фастaqbalahum Rasul ва саллама алал Барра, пайгамбар Барра ибн Марур менен көрүштү. Биринчи Мусабтан кийин Барра ибн Марур келди, анын жанында ким келди? Акын келди, төкмө акын. Summa taqaddama Mus'ab ibn Umayr li yuqaddima Sa'd ibn Malik. Кийин Mus'ab ibn Umayr монобу Саад ибн Малик дейлегеде пайгамбар кара. О, акыным деди. Не деди? Ошо сөз менен анын жүрөгүнө кирди. Бир, экинчиден акынды, акын катары төкмө акынды өз ордуна койду. О, төкмө акын деди. Шаир, ланна наби юдрик ахамиятул фан, себеп пайгамбар ошо чеберчиликтин, акындардын да ордун билет эле. Баарыбыз акын боло алабызбы? Эки сөздү кошо албайбыз кээде. Акындар машалла карап туруп, атыңды эле билсе, жумушуңду берсе төгүп айта берет. Кудай берген чымында бул, туурабы? Талант. Пайгамбар илимдин жана даанышмандын, акындардын да ордуну коет эле. Huналика минан нас ман я'такид анна касиран минал фунун al-yawm tad'u lil-ibahi wal-haram. Кейбир адамдар бүгүн, мусулмандар, бу акындык, төкмө акындык, бул эме баары эле харам, бул баары дегел арамга чакырат дейт. Өзү сөз эмнеден турат? Сөздөр эмнеден турат? Ырлар сөздөн турабы? Сөздүн жакшы да. Мисалы Жеңишбектин кээде эне жөнүндө бир нерсени айтса карап туруп ыйлай бересиң. Ата жөнүндө айткан кезде, дин жөнүндө айтканда, Куран жөнүндө айтканда, алынын бир мисал намаз жөнүндө айтканда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бүгүн баягы мен телевизордо айттым го. Баягы касида деп койду. Касида деген арабтардын өзү төкмө акындары. Пайгамбар бир касида бурида дейт. Касида бурида деген бурда пайгамбардын чепкенине татыктуу болгон касида. Мусулмандарды биримдикке чакырган кезде, же аскерлерди бир нерсеге үндөгөн кезде, ушундай ыр менен төккөн кезде өзүңдү жоготуп коесуң. Пайгамбарга бирөөсү келип туруп, ошо ыраса касида айткан кезде, пайгамбар кубанып кетип, өзүнүн үстүндөгү чепкенин бурдасын үстүнө жаап койгондо, касида бурида болду. Пайгамбардын бурдасына татыктуу болгон төкмөлүк болду деген сөз. Биздин да акындарга, бирок бүгүнкү күндө мындай акындык башка десе, акындык жакшы, эгер жакшы жолго колдонсоң да. Туурабы? Атаңды сыйлагын, энеңди сыйлагын, башка кылгын ушул нерселерди баягы тил жөнүндө, мекен жөнүндө сүйлөгөн кезде элге кандай таасирлүү эме. Бирок ошол эле кезде аны арам жака буруп койсо да болот. Кечинде көл боюнда башка десе, ал арам болуп кетип калат. Ошо сөздүн жакшы, жаманы жаман. Караң. Ошондуктан бүгүнкү күндө ар бир эле сөздү акындын, шайырлардын сүйлөгөн сөз, адабиятчылардын жазганы баары арам дей бербе. Мисалы Эгемберди Эрматов деген азыр бир депутат аксакал бар. Пайгамбардын өмүр баян дастан деп жазганда, пайгамбарды туулган күнүнөн өткөнгө чейин бардыгын кыргызча ыр менен жазган. Мусулман бир тууганым, алгындагы окуп көрсөң, ар бетинде окуганда ыйлайсың. Ушундай таасирлүү жазган. Ушул эле мен кара сөз менен айтып атам, жалпак тил менен. Ошо ал киши ыр менен жазган да ушуну. Ва мин самма фа иннал фан куллу харам ва марфуд. Ошондон кебирлер айтат, бул искусствонун, чеберчиликтин баары эле харам, эми исламда болбойт дейт. Ва хаза гайру сахих, бул туура эмес. Бул нерсени жакшы жака иштетсе, жакшы сөзгө буйрса, бирок болот экен десе, аялдар чыгып алып мындай өзүнүн үнү менен, башка менен адамдардын ички дүйнөсүндөгү нерсени да ойготпош керек. Дахала караң. Буга далил эмне десең, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага кирген кезде, пайгамбар Мадинага кирип келген кезде, "Тала'ал бадру алейна мин саниятил вада". Бизге эмне? Ай чыкты, саниятил вада дегерден чыкты. Пайгамбарды ыр менен күтүп алды го. Алар домбура менен күтүп алды. Домбура менен пайгамбар "Тала'ал бадру алейна мин саниятил вада". Ваджаба шүкр алайна, бизге шүкр кылуу важип болду. Мада алиллахи да, Аллага чакыруучу дааватын күтүп алуу, ыр менен күтүп алды. Пайгамбар ой харам болбойт деген жок го.
Fala yahqu lana an nu'ammim wa fal ошондуктан биз ушул төкмө акындык, даанышмандык, адабиятчылык баары эле харам деп айтууга укугубуз жок. Албетте onu баягы адамдарды жалганга, башкага эме кылса, бирок бүгүнкү күндө кээде эме кылсаң, кыргыздын ырлары 80-90% эле баары эле болбогон эле баягы сүйүү да. 2000-жылдары мен келгенмин. Египеттен келип, ошондо 2001-жылы биздин Борбордук мечитте түрктөр мавлид өткөздү. Посольстводо. Бүгүн Кудайга шүгүр биз кыргыздар да өзүбүздө жакшы өткөзүп атабыз. Ошондо өткөзгөндө түрктөрдүн баягы бир 17-18 имамдар келген да Кыргызстанда убактылуу иштегенге. Ошолор түрк тилинде пайгамбарды даңазаланган, Куранды даңазаланган, динди даңазалаган, улууду урмат кылууга чакырган өздөрүнүн ырларын ырдады. Ал музыкасыз эле жөн сөз менен да өтө жакшы айтат. Куран окугандай таасирлүү менен. Ошондон кийин аны мага сөз берди, сиз да чыгып сүйлөп коюң деп. Ошондо мен микрофонду алганда бир аз сүйлөй албастан толкундап ыйладым. Ыйлаганым себеби Кыргызда акын куруп калыппы? Кыргызда толтур акындар. Бирок бир да бизде ошондой пайгамбардын туулганы жөнүндө, башка жөнүндө ошол кезде бир ырыбыз жок экен. Бардыгын эле баягы кечинде көл боюнда да. Бардыгын ушу харам сүйүү. Андан башка эме жок. Мекенди сүйүү, башка кыйуу жок. Ана бүгүн Кудайга шүгүр эми кээ бир инсандарыбыз чыгып, жакшы Аллах Таала аларга дагы ийгилик берсин. Мындай адамдарды баягы патриоттукка, мекен сүйүүгө, тилди сүйүүгө, жакшы нерселерди айтып атат. لتعرف على مدى حماية الإعلام والفن وأدرك النبي في هذا الأمر جاء أعرابي يسأل الرسول عن الصلاة. Қараң. Акындыктын, чеберчиликтин, искусствонун жана массалык маалымат каражаттарынын канчалык зарыл экенин пайгамбар билгендиктен ушул бир мисалды караң да. Пайгамбарга бир бадавин келди. Бадави деген чөлдө жүргөн илимсиз койчу. Пайгамбардан сурады, намаз кандай dedi. Пайгамбар айтты, "Иннал фаджра ракатан." Эртеңги намаз 2 рекат, ва 4 ракат зухран. Пешин 4 рекат фарз. Ва мислу хаср ошого окшош аср болот dedi. Эртеңги намаз 2 рекат, пешин 4 ошого окшош аср болот. Ва саласа хилал магриб, шам келгенде 3-тө окуйсун, сумма 4 ракат фил иша, кийин куптанга дагы 4-тө кошосун dedi. Араб айтты, жана келген койчу түшүнбөдүм dedi. Эртеңги намаз 2 рекат, пешин келгенде 4 окуйсун, асыр келгенде 4 пешинге окшош дагы окуйсун dedi. Шам келгенде 3 окуйсун, андан кийин куптанда дагы 4 окуйсун dedi. Түшүнбөдүм dedi. Пайгамбар дагы кайталады. Пайгамбардын жанында отурган жана шайыр акын айтты, "Я Расулалла, токтоң, мен түшүндүрөм буга" dedi. "Шашпаң, мен түшүндүрүп коеюн" dedi. "Анда сен түшүнчүр" dediler. "Ва кала я Расулалла, дани акулуха лаху бишар", мен шер менен, акындык менен айтайын, түшүнөт dedi. Айт десе, "Салатун арбаун фа арба сумма саласа ятбауха арба сумма салату субху ла тудайя". Шайыр айтты. Намаз деген 4-төн арасында 3 бар дагы 4 бар, эртеңги намазды эч качырбай экени dedi. Намаз деген 4-төн артынан келет 3 дагы 4, эртеңгиси 2, эч качан каза кылбадык. Эми арабчамда эме келгенде, кыргызчасы мен эми акын эмесмин, арабтыкта эме кыла албадым. As-salatun arba'un fa arba'un summa salasu yatba'uha arba' summa salatu subh la tudayya. Faqala Arabi aqaltuha. O түшүндүм dedi. Болду dedi. Оңой эле экен го dedi. Тартибат лиқа байна Расулуллах, эми караң, мына пайгамбардын кандай даанышман 14 кыл мурда кебирлер айтат, "Паланчын баласы эскичеге окуп калыптыр" дейт. Динге келсең эскичемиш. Шо биздин эскичебиз сен жаңычаңдан жакшы. Сен жаңы болуп эмне болдуң? Жаңы болуп эмне болуп кыйын болуп атат? Келиндин алдыга шорттук менен чыгат. Түгү көрүнүп. Бойго чыгып, эртең эрге тие турган кызы дагы атасынын алдыда шорттук менен отурат. Киндиги көрүнүп турат. Киндигинин асты. Ушул сенин жаңылыгың. Мурда аксакалдар, "Кызыл этиңди жашыр." Аксакалдардын алтынан кыя басып өтө албайт эле да келиндер башкалар айылда. Азыр эч кимин тоготпойт. Бир аксакал айтат, "Жума намазга келатам" дейт, Ош базары жакта. Бuyağım qarasam da kindigi көрүнөт дейт. Тияга карасам kindigi көрүнөт. Акыры айтты, "Жап" деп тур.
маршруткада ақсақал раза қиналғаннан мындай қарасам дейді биягыда тұрады дейді, мындай қарасам биягыда тұрады дейді. Мен ғой жап деп қойдым. Ал кіші бір қатқалаң жаман сөзді айтып жап деп тұр. Палан жеріңді жап деп тұр. Маршрутканы осы етте тоқтатып түсіп кетті дейді. Ұят дейді. Елестеткіре балдар еч еме қылбағылай. Бойға жеткен қарындаштары бар, ежелері бар, башқалары бар. Аврат деген нәрсе бар. Ұят. Азыр қырғыздың балдары қиын кейде жазда іштейім деп, же үйде іштеп атады. Апасы бар. Апаның алдымда тізеңнен жоғарысын көрсетпе. Ұят бұл. Шариатта арам бұл. Biraz adam бол. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 75 адам менен жолығыш керек. Планды қарағыла. Мауадил иштима қантып жолығады айтып қылач. Елестетіп айтып қылач қантып жолығады. Хаждың кезінде хажға барған адамда шайтанға таш ату 3 күн болады. 3-ші күні An yuqabil ansar vasata mavsumil haj, an yuqabil ansar akhir yawm mina. Minada ең 3-ші күн. Ақырғы күн әркім таштатқаннан кейін үйге қайтмай болады да. Ошо 3-ші күн жолығабыз дейді. Қачан жолығады? Үйге кетер деп. An yuqabil ansar fi muntasifil layl. Түн жарымда. Түн жарымда Минада жолығабыз дейді. Бірінші. Екіншісі қараң. An yuqabil ansar inda al-aqaba. Ошо Босоғы деген жер бар, Аллахым хажға насип қылып барса, көресіңдер, шайтанға таш атқан жерден біраз алысырақ жерде. Ақаба деген сөз Босоғы деген сөз. Ошо Босоғыда жолығабыз. Фақат сабақата burada біріншіде ошо жерде жолыққан. Эмне үчүн не айтты десе, егер Курайштар билип қалса, біз жөнінде таш атқаны келдік дейді. Шайтанға таш атқаны келдік дейді. Вақат ваза ар-расул majmu'a min ash-shurut lil-iltihaq. Пайғамбар жолығу үшін қанша бір условия шарттар қойды. Маға жолығам десеңер бірінші шарт. An yanama al-ansar fil khiyam ma'alayhim min al-kuffar yasrib hatta tabdu al-umur tabi'a. Біріншісі, маға жолығам дегенің әркімнің өзіңнің палаткаңда келген кафырлар менен мекендештеріңмен жата бересің. Иш өзүдөй болсын, ешкім білбесін. Түсінікті? Әркім бөлінбейсін. Біз кеш жолығат лектіп. Әркімнің қадимкідей табиаттағдайлы өзіңнің палатаңда жатасың. Бірінші шарт. Екіншісі, Алла я'муду ахад ила иqazi ghayrihi fa idha ghalaba an-nawm ahadun da alayhi al-hudur. Келатқаныңда екеуің бір палаткада болсаң, екіншіңді ойғатпайсың. Не тұр кеттік деп. Кім ұқтап қалса, ал жолығудан қалды. Түн жарымға чейін ақырын жатасың да, уақыда болған кезде секін келе бересің. Екінші адамды ойғатпайсың. Тұр кеттік демей жоқ. Üçüncüsü. Alla tataadda kullu majmu'a muttajiha lil maw'id shakhsayn. Уадаlaşқан жерге келатқан кезде екі адамнан ашықша болбо. Егер сен палаткаңдан шықсаң, да біреу шығып, тоқтап үшеуіміз кетейік демейсің. Екіден ашық болбоғыла. Төртіншісі. Лан яхдур иштима Абу Бакр ва Умар. Чоғылышқа Абу Бакр мен Умар келбейді. Не үшін? Абу Бакр мен Умарды екі тоғға барғанын Минада көресіңдер. Бұл жағында тоғы бар, азыр резиденция король қылып қойған. Екі тоғы екеуін қойып қойған, алар үстінде байқап тұрады. Кім қайда? Байқаушы. Анан таваккал қылса болады? Bizim бүгін мұсылмандар таваккал қыл, Алла айтқаны болады. Планды қыл да, анан таваккал қыл. Аннан кейін, ла яхдур иштима Абу Бакр. Абу Бакр мен Умар екі тоғда кім қайт демне болып отырды? Барын байқап тұрыш керек. Яқул ансар ан хазиги лейла фахаражна натасалла тасалл қита. Біз ошонда шыққан кезде дейді ансарлар. Әркіміз ақырын кеттік, баяғы жазда же күзде құштар бірден қатар болып ұшып кетеді ға. Ошондай болып келдік дейді. Пайғамбар илля бa'да фатып ва кана хаза al-ijtima halaqa mufassala fi tarix al-islam. Ислам тарихындағы ең чоң чоғылыш эле бұл. Ушуну менен же исламдын ийгилиги болот, же артқа кетет. Кана газва, егер ошол чоғылуу болбогондо пайгамбар Мадинага да барбайт эле. Ошол чоғылуу болгондо исламдын келечеги ийгилиги болбойт эле. Ал-хукук сиясия лил мар'a. Эми бул жерде аялдарга саясий укугу барбы, жокпу аялдардын? Саясатка аралаш укугу барбы? Бүгүн аялдар келип барды 14 кылым кийин келип алып, биз мына эмеге жеттик, башка жеттик. Карагыла, аялдардын саясий укугу барбы, жокпу десе, адат сахабаллазина хазарул иҗтима 75. Келген сахабалардын саны 75 экен. Минхум имраатан, алардын арасында 2 аял бар экен. Канча бар экен? 2 аял. Вақад қаллал ар-расул адад ниса ли хутурат лишма. Пайғамбар аялдар көбі де мұсылмандар, бирок 2 аял келсин өкүл болуп,
Аялдардын саны көп болсын деді. Пайғамбар аялдарды азайтқанын себебі бұл өте опасный нәрселер. Артында егер Құрайштар біліп қалса, ұрыс шығып көптер қан төгіледі. Аялдарды емек қан жоқ. Ләкинне хасарра бірақ пайғамбар әлбетте екі аял келсін деді. Аялдардың өкілі болсын деді. İmra'atan tumassilan nisa iki ayalların ökülü olup keledi. Faiza yatabarna ijtima'an siyasiyan fa yumkinul qawl. Bu bir siyasi çoğuluş ele. Oşondan İslamdın birinci tağından başlayıp ayaldın hukuku bar eken siyasi emede köz qarashda. Wa qad masalat nisa fi hadha al-ijtima' Nusayba bint Ka'b ve Asma bint Umar. Bu çoğuluşta Nusayba bint Ka'b ve Asma bint Umar degen iki Madinalık ayalların ökülü olup keldi. Hem çoğuluşun okuyaları. İçtema 75 minel muslimin 75 adam paygambarga keldi. Summa ja'ar rasul. Alar kelgenden keyin paygambar kütüp oturgan жоқ. Alar 75'i çoğulgandan keyin birazdan keyin paygambar keldi. Bugün күндө azı protokollordu qaragıla ошондой. El çoğulgandan keyin akırın prezidenti je başkası keledi. Bul je 14 yıl murdagi protokoldu qara. Yurafiq keyin paygambar menen Abbas Abu Talib'tin Abbas degen balası var ele. Abu Talib'tin dedim hemen. Abdülmutallib'tin Abbas degen balası vardı. Al keldi. Zalik anna Abbas qad mahalla Abu Talib. Abu Talib ötkönden keyin Abu Talib'tin orduna paygambardı korgogo жооптуу болуп туғандардын арасынан Abbas болгон эле. Abbas bilip koygulu. Al кезде musulman bol elek. Musulman bolbosa da paygambar menen birge keldi. Qarang аны. Fa huwa al-yawm mumassil rumuzul aile bul paygambardın üy бүлөсүнүн urularının ökülü. Paygambardı korgowçu ökül. Fala yazunna ahad annahu laysa lir-rasul. Emne üçün bul birge keldi? Abu Talib ölgönden keyin paygambardı hiç kim korgoy turgan жоқ. Paygambar tuğan uruksuz kaldı debesin. Paygambardı dagı ele korgoyt özünün tuğandары. Wasala Nabi wal Abbas ve jalasu ma'al ansar. Paygambar men Abbas kelgenden keyin janagı kelgen 75 musulman menen oturdu. Faftaha Abbas liqa birinci sözdü kim aytat? Paygambar söz başlagan жоқ. Mo sayasime qarang. Abbas söz başladı. Bi qawlihi ya ma'sharal Aws wal Khazraj. Emne dep başladı? O Awstar jana Khazrajlar Madinadan kelgenler. Qad alimna bi qudumikum al-yawm. Bugün kelgeniňerdi bildik. Çoğuluşga keldiňizler. Wa alamu ya ma'sharal Aws wal Khazraj. O Awstar jana Khazrajlar bilip koygula. Annana Banu Hashim. Biz Hashimnin baldары Muhammaddy korgop alabız, korgoybuz. Bugünge çeyin. Fa in kuntum targabuna an yati indakum. Eger sen Muhammad'ın Madinaga silerge kelүүnü kagalasaňar, bugün söz bergile bizge korgowga. Eger bugün söz bere albasaňar, аны biz özübüzdün uru korgop alypga kudretimiz jetet. Anda hazır ele taşlap koygula. Fa yasma'al ansar min al-Abbas. Abbas'tan ansarlar bar ugup turdu. Ansarlar degen Madinadan kelgenler uqtu. Wa qalu qad sami'na maqalat ya Abbas. Ey Abbas sözüňdi uqtuk emi? Aksakalga söz ber dedi. Kimge? Peygamberga. Fatakallem ente ya Resulullah. O Allah'ın elçisi siz söyleyin mi dedi. Ve talaba li nafsika vatlub li nafsik ve li rabbika ya Resulullah. Bunlar etti Allah'ın elçisi özün için Allah için ne sorasan bizden sora. Ayt dedi. Peygamber tavzih huwa lima huwa matlub. Faqara Rasul sallallahu aleyhi Kur'an. Qarang çoğuluştu başlaş emne menen başlalarken Peygamber Kur'an oku menen başladı. Emne üçün? Kim cevap beredi? 5 koyat elem az cevap bergen. Tak cevap berse. Emne üçün Peygamber Kur'an menen başladı? Allah'ın sözü menen dağı. Qarang. Ve hamidallah Kur'an okudu. Allah Taala sana aytdı. Emne üçün waragama fil iman imanga kızıktırdı. Kur'an menen baştalgany Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem alardın akılına kayrıldan orada jürögüne kayrıldı. Birinci jürökö kayrıldı. Bugün biz akılga ele kayrılıp atabız, jüröktü unutup koyduk. Hazır karagın ötkönde түштүккө барып келбедим мен. Ошо түштүккө муфтинин замы айтат. Кээде элди токтото албай калабыз дейт. Монанда элди талпада токтотчу токуйт. İşte o toktola kayıtkıla desem bu oyt deyt. Otura kalıp Auzu billahi mineşşeytanirracim şart otura kalıptır deyt. Elhamdülillah musulman nemeleri. Bul alardın jürögüne kayrılуу birinci akıldan burada jürökö kayrılуу. Bil atifa alardın boğru kerdülü merimli. Her bir musulmanmın degen Kur'an'da ukkanda oturat. Summa qala nabi kim peygamber tubayyi'unani ala 5 aşya. Peygamber Allah Taala maktub aytdı, imanга çakırdı, İslamga çakırdı. Alarga bar davat kılgandan keyin peygamber maga 5 nersege söz beresiňer dedi. Kança nersege eken?
Salavat. Birincisi. Tubayun ala as-sam wa at-ta'a fil manshad wal mahzan. Söz beresiңер başı iýüge. Sergek turganda da, kapa turganda da, kaygırganda da, kuanıp turganda da. Kebirler kuanıp turganda mayıl deydi, ana kapa oganda ya kayçı deydi. Yok. Kaygın bar bu, kapaң bar bu, kuanıştasın, daima başı yesin. Bimana anna yakuna qaiden lil bilad. Emne men silerdi başkaram, kaygı kapa kezinde, kuanış kezinde daima başı yesinler. Birinci. Ikincisi. Tubayyi'una alal infaq fil yusr wal usr. Kıynalıp turganda da, kenem bolganda da Kuday jolunda beresiңер. Eger marafon başkaga akçaga, malı mülkö muhtaç bolan bu, din muhtaç bolgon kezde, açıkı bolsaң da, tokko bolsaң da, bay bolsaң da, kembagal bolsaң da daim berүүgө söz beresiңер. Üçüncü. Tubayyi'una alal amr bil ma'ruf ve nahy anil munkar. Köngül burgula. Söz beresiңер turan bolun dögöndürgө, turan emesden başkalarını tıyууга. Dindeki bu Müslümanlar, bu din Müslümanların oldakilerdir, imamlardır, muftilerdir, çekemeyeceği emez. Tuğra'da şükürlüğünde her bir piyasın. Cahşıma her bir üründe çarpar. Davat her bir ürün boynundan bildirir. Dördüncüsü. Tubayyâne Allah'a takfurun filahi ümmetelâhi. Mantık yolu duratlar. Dördüncüsü, din yolunda yürgönünde Kur'an-ı gözünü ardından sütüyordur kabul koysun. Kemikler ederler var, onların oldaki dışarı koyduğunu koydu. Allah koydu. Var çünkü çok şöyle duruyordu. Normalde yüzünden kazağa geldirirler bugün de gerektirirler. Açıkları çıkmayan normalde o parayla bu sakarlı o. Hem ne oluptur? Kara, oşonda birödün artından süylösö, şıldıngdasa köngül burbaysın. Alarga hiç köngül burbaysın. Seni menen Allah var. Dinde eger şaytan emek kılat da koy alı jaşsın, sen de ananda жүрө бербейсиң. Ke bugün oturuşka barıp koy, ana işin emes. Beşincisi. Tamna'unani indama ati ileykum kama tamna'una nisaakum wa awladakum. Silerge kelgen kezimde beşincisi. Balaňardy, aýalyňardy korgogondoy meni korgoýsuňar. Bala çakaňardy, aýalyňardy, kızlaryňardy korgogondoy korgonsa. Qala fama lana in fa'alna zalik. Hem bular aytyp atat. Boptur, sen aytkan 5-10 atkarsak bizge emne dedi. Dogovrus aytyp da boptur deydi. Biz mana silerden koalisiyaga kirsek bizge qaysı ministerstvo degen deydi. Bizge qaysı ne? Peygamber ne dedi? Peygamber bir söz aytıp bir sözden aşık aytkan jok. Qala fama lana fa nazara an-nabi ilayhim wa qala kalima wahida. Peygamber qarap turalarga aytdı. Al janna wa sakat. Sizlerge 5'ti kepildik berem boldu, ün çıkan jok. Uşularda atkarasыңар 5. Emne eken? İnşallah 5'ke kiresiňer boldu. Fath babul munaqasha. Bu söz bitti. Kança var kuptanga? Je bolup kaldı. Ha, bitirip koyan emiz jakşı jere geldik. Çoğuluş süylöndü, kim süylödü? Abbas süylödü, Peygamber süylödü. Emi kara, çoğuluştun alып barуу emesin bugünkü күндө bizdin çoňlar da үйrөнüp alsın. Peygamber kantıp çoğuluş alып bargan. Emi bu söz süylöngönden keyin talquwlaga mümkinçilik beriş gerek eken. Summa fataha babul niqash, keyin Peygamber talquwga eşik açıp koydu. Fakana awwal man takallama Barra ibn Ma'rur. Birinci Barra ibn Ma'rur degen bayağı sakal süyledi. Qala ya Rasulullah, umdud yadaka. Koluňuzdu uzatyň, söz berem dedi. Ant içem, koluňuzdu uzatyň dedi. Naam wallazi ba'asaka bil haq. Seni peygamber kılıp jönetken Allah'a kasam içem. La nahmika kama nahmi awladana wa nisa'ana. Seni baldarыбызды, ayaldarыбызды korgogondoy korgoýbuz. Famdud yadaka ya Rasulullah. O Allah'ın elçisi, koluňuzdu uzatyň. Fa nahnu al harb. Biz uruşup jürgen adamdarbız. Mekendi korgowdu, eldi korgowdu bilebiz dedi. Warasna kibaranan kibar, ata babalardan muras kılıp alıp kelgen, oşonday uruştu, başkany korgowdu bilgen elbiz dedi. Ata babamız uruşup kelgen, mekendi korgop kelgen, ayaldaryny korgop kelgen, biz jönökey adam emesmiz dedi. Wa kana As'ad ibn Zurara wa hu asgar. Alardın arasında As'ad ibn Zurara degen jaş bala bardy. Eň jaşı kiçine bala uşul eken. Misal arazda jaş bala. Maga da mümkinçilik etse bir söz ayet olayın dep turdu. Yeclu samite, ün çıkpay oturat. Her kimni söz, kim nemden ayet oturat, barını karadı. Summa tekalleme Abul Haysam ibn Tayhan. Abul Haysam ibn Tayhan degen aytdı. Kala ya Rasulallah. O Allah'ın elçisi dedi. Peygamber ova dedi. Ne deysin dedi. Kala ya Rasulallah. İnne beynena ve beynel Yahud alaqat hamime. Biz menen dedi, Madinada yaşap jatkan evreylerin arasında jakşı mamilemiz var. Alış berişimiz var.
Soğudağız var, koşnalığız var. İnne kudumuka kad yani annana naqta'uha. Sen bizge kelgenden keyin alardın dini başka, biz alar menin mamlemiz üzülöt. Fa iza azharakallahu ve intasar ta'ud ila qawmik. Sen dinin tarqalgandan keyin Allah sana küçük kuvvet bergenden keyin sen da Mekke'ye kele versen biz alar menin mamlemiz buzulup kap ketpeyizmi dedi. Fabtasaman nabiy peygamber jılmaydı. Külüp koydu. Külgönden keyin aytdı qala balid dam wal hadmu hadm usalimu men salamakum ve adi men adakum. Kanga kan, janga jan, siler tınçlık bergenge tınçlık berem, siler dost bolgonga dost bolam, siler düşman bolgonga düşman bolam dedi. Bima'na anna dima'una asbahat wahida. Başka manisi menen toyis bu sözdün manisi men bargandan kanыбыз aralashıp ketdi. Bir atanın baldары bolobuz. Bizdi ölümden başka nerse ajrata albaydı, bir bolobuz dedi. Men ölsem de o şehitde kalam dedi. Oşon lihaza oşa sebepten paygambardın söөгү bugün Madinaga koyulgan. Vafailil ansar bayağı ansarlarga bergen sözü için paygambardın söөгү bugün kayıttı? Madina Munawwarada. Munakaşa bolup atabı? Aqdil ittifaq vel bay'a. Jana kelişimdeki protokol. Kanday kelişim yazılgan. Fahajal qawm yaqulun umdud yadaka nubay'u ya Rasulullah. Bardık 75 adam kelin kolunuzu verin. Men her biri birinci, eğer men birinci söz bersem, birinci ant etsem men birinci beşke kirem degende bar talaşıp ketdi. Fatada Asad ibn Zurara bayağı jaşpala aralashıp ketdi bu sözge. Menin vaqtim keldi. Wa qala ya qawm intazuru, unzuru. O qawm toqtoqla şaşmaqla dedi. Aqsaqalдар, toqtoңuzlar, şaşpаңыздар. Ala maza tubay'un ar-rajul. Bul kişiге emnege söz berip atasыңар bilesiңерби dedi. Emnege ant içip atasыңар bilesiңерби? Innakum tubay'un alal harb al-arab wal-ajam al-abyad wal-aswad. Bul kişi menen erteң dinde bolsoңар, sizlerge aqtar da, qaralar da, araptar da, ajamдар da, farslar da bari karşı çıgat. Alar jeke özünün emesinin paydaсын jogotot. Fa in kuntum sataqzulunahu, eger oşol maalda bunu korkulup taşlap koya turgan bolsoңар, bugünden başlap söz berbegile dedi. Azır wagty dedi. Faqala al-qawm amet yadaka anna ya Asad. Qawm keldi, jaşpala, qoluңdu al. Bizler de bileriz. Kel paygambarga qoluңdu al, bizden tospa dedi. Biz bilip turup söz berip atabız dedi. Fataqatala al-qawm kulli yurid. Her bir qawm kimisi birinci paygambarga qol berişti, hareket kıldı. Bayat boldu. Tavzi'il Muhammad wal adwar emi çoğuluş bütkönden keyin çoğuluşun daha bir nesesi varken her kimnin rolun, her kimge mildetin tapşırığı vakti geldi. Fabay'ar Rasul summa qala lahum ijlisu. Peygamber bar meni salamdaşıp kol algandan keyin oturgula dedi. Wa zalika liwazi alayhim alarga her birine Madinaga barganda iş tapşırış gerek. Faqala lahum akhruju ila 12 naqiban. Araňardan 12 ta komandir отделениямага чыгарып бергиле. 12 adamды tandagıla dedi. Öz araňardan tanda bergile dedi. Demokratiya bar beken? Mana bolsun degen jok. 12 adamdı öz araňardan tandagıla maga bergile dedi. Fattafaq ala 9 min al-Khazraj ve 3 min al-Aws. Oşonun 9'u Khazrajdan, 3'ü Aws'tan boldu. 12 adam. Minhum Abdullah ibn Umar falan attarı boldu. Faqala lahum nabiy peygamber antum kufala ala baladikum. Sen 12'in Madinaga jogop beresiňer. Eliňerdiň kepilleri garantiyası silersiňer. Wa ana kafil ala qawmi huna hatta atikum. Men bu Mekke'den baratgan musulmanlarga men kepilmin, Madinaga kelgengeçe men jogop berem dedi. Şaklel ijtima qaragılayman. Çoğuluştun tüzülüşü protokol kanday tüzüldü? Birinci. Avvalan mukaddima. Birinci kiriş söz boldu. Ekinci. Kiriş söz boluş gerek eken. Ekinci. Tawzih lima huwa matlub. Çoğuluşta emneni kılavuz degen birinci bir adamlarga mınday açık aykındaş gerek. Çoğuluştan maksat emne? Madinaga kelu. Üçüncüsü. Fathu babul munaqasha. Çoğuluşta emne talap kene süylөгөндөн keyin oşa süylөнгөн sözdü talqulooga mümkünçilik beriş gerek eken. Dördüncüsü. Aqdil ittifaqiya vel bay'a kelişip talqulagandan keyin oşoga kelişimge söz beriş gerek eken. Uşunu kılavuz dep söz beru. Beşincisi Tavzil Muhammad wal adwar. Beşincisi keyin uşunu atkarabız dep söz bergenden keyin kim emnen atkarat her biriga tapşırуу. Düşünüңүздөрбү? Peygamber sayasatçı adam beken. Ahdas ba'dil ijma' çoğuluştan keyin bolgan okuyalar. Wa indam nihayatil ijtima' fa iza bi sawtin yasrah min fawqi ra'sil jabal. Çoğuluş bütüp kalgan kezde tağdan bir kıykırık çıktı. Tağdın başından ya mahşara Kurayş, o Kurayşlar, o Mekkelikler.
Muhammadқа жеткіле, Muhammadқа жеткіле, Muhammad динден шығарып атат адамдарды, сілерге қаршы адамдарды түзіп атат деп. Kanat akhta varida bi'tibarha tajribe insaniye. Xata olushi mumkin, sebep insan. İnsanın tajribasında xata oladi. Wa kana Allahu Taala yaqul lana, bet Allah Taala bizga aytmoqchi, o insan sen hareket qil, plan qil, biroq xata bo'lishi mumkin, sen insansın. Lakin lianna tahdid, biroq plan tuzu, yaxshi niyat qilib hareket qilish kerak. Va fi rivoya, boshqa bir rivoyatda aytadi, anna man qama bi hadal amr, jana qiyqirgan adam emas, shayton edi deydi. Shayton qiyqirdi. Ne uchun? İslam kuch alib atadi. Va annaha sayaddi ila intishar islam, bu egar cho'g'ilish igilik atsa, musulmon dini tarqalib ketadi. Va hunaka rivoya an nabiy sallallahu indama sami'a bisaraq, payg'ambar jana unduqqan kezde qala li sahabalarga la tafarraghanna lak, payg'ambar aytdi, shashbag'il men ani menen esepteshem dedi. Payg'ambarning ani menen esepteshem degeni bu emnege dalil ekan? O'sha shayton ekanini. Adam mesela. من الممكن أن يكون قد قصد الرسول أن هناك شخص شيطان. Bu şeytan. المهم أن الأمر اجتماع قد عرف. Biroq emne olsun, şeytan bu adamı qiyqirdi, çoğuluş bilinip kaldı. Çoğuluş bilinip kaldı. 75 adam menen, payg'ambar 2 adam menen 77 adam çoğulganı bilinip kaldı. Lakin fi ahiri, biroq eng oxirgi natija kelishim bar bitgandan keyin çoğuluş iyilikdi ayaqtadi. Faqala Abbas ibn Fadla ve kana ahadul 75, 75 kişinin arasında kelgen biri aytdı, o Allah'ın elçisi. Hazır bari uxtab atat Madina emede, palatkalarda. Bir kol salbaylı uyda uxtab jatkan jerde. Garachide özçe. Payg'ambar yok. Kan tögü yok. Mundayga jol yok. Bardığın dedi, ya Rasulullah da'na. Payg'ambar aytdı, la, lam nu'mar bizak. Allah buga buyurgan emas bizde. Adam öldürüge, kan tögüge Allah buyruk bermeydi. İrcu ila rihalikum fanamu bayna qawmikum. Har biring bardağı özüңнің palatkаңda jay-jayыңa barıp jatıp al dedi. Faraja al-75, 75 adam keldi, har biri özünün palatkasına kirip jatıp aldı. Lakinna saut kana qad sami'a, biroq anın ünü baya qiyqiriqti, Qurayşlar uqqanda, Qurayşlar çıgıp aldı dagın. Faqama ilal khiyam, bardığı kelip alıp palatka kirip, "Sizlerde uqtab algan barбы? Kim çoğuldu, kim çıktı?" deydi. İzlep жүрөт. Maza iza qama ahaduhum hatta wasala khiyam Yasrib. Har bir palatkadan surap Madinadan kelgenlerin palatkasına jettiler. Alardın arasında musulman emesler de vardı. Alar turda Allah'a qasam içebiz. Biz ibadat kılgan Latqa, Uzzaga qasam içebiz. Hiç kim çıkkan yok. Bari bizler. Tuğra aytdı, hiç kim çıkkan yok alardan. Hal qabala ahad Muhammad bariha, sizlerin aranganda hiç kim Muhammadga joluqtu bu dedi. Fa ajabal kuffar, nuqsim billahil azim. Ulu Allah'a qasam içebiz, biz hiç kim menen joluqqan jokpuz dedi. Çın, bular qasam içkende çın, alar joluqqan emas, başkalar joluqqanda. Vaqad kana al-ansar yaktumun anfasahum, biroq musulmonlar unchiqmay jataverdi. İşte men bilgan kishi bo'lib qolib. Va bima annaha kanat akhir al-layla, bu eng oxirgi kun edi, eng oxirgi kun bo'lganlikdan keyin ertesi turib al bari ketib qoldi. Biroq 2 adam qoldi. 2 adam Madinada bir savdo men boshqa menen qolib ketgan kezde Qurayshlar bilib aldı, Mekkedagi kafirlar al ekoni kelib alib talqalab urib boshladi. Urib boshlaganda birov keldi, danishman Mekkelik eng cho'ng savdogarlarning atını aytib qiyqiraverdi dedi. Abdü Aba Sufyan. Ya Aba Cahil, Abul Hakam deb. Ne üçün? Ya. Bular baylar, biroq bu baylardın karvandары Madina arqılı ötedi. Madina arqılı ötedi de buların karvandары. Mana o palanchi meni saqtab alsang erten karvaning o'tpay qoladi degan so'z da. Ana bular Abu Sufyan emeler keldi. "Ey, kimni urib atasыңар bilesің? Жол qo'yinglar. Eğer bularga jamanlık qilsak erten Madina jaqtan bizge karvandar töler ötpey koyot. Joldu blokada qilib salat. Qo'y bergile dedi. Jol tasat dedi. Jol tası var ekan. Biroq tasqan joq. Hurmatli musulmon bir tuğan, Allah tabarak barız uğuçu bendelerin qisini uqqan ayat hadislerge amal qil nasip etsin. Amin. Allahumma ighfir lana zunubana ve kaffir anna sayyiatina ve tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika ve şukrika ve husna ibadetik. Allahum eli jerimizi bölünүүдөн, jarılуудан saqtagın ya rabbal alamin. Bir rahmetike ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim.